Kapal milik Malaysia dibenarkan melalui perairan Selat Hormuz tanpa dikenakan sebarang bayaran tol sekaligus memberi jaminan laluan selamat di tengah ketegangan di rantau Asia Barat. Malaysia just walked out of its trade deal with the United States. Some breaking news that the Prime Minister of Malaysia just announced that they've done a huge deal with Iran. Quarter of this year and earning growth almost tracking a 10 to 11% mark surprised us on the upside, which means we need to give credit to the country and hence we upgraded it to neutral. The administration, you were saying, Rajiv, took some bold steps in cutting subsidies. PMX baru selesai berjumpa Prabowo di Jakarta. PMX juga dah berhubung dengan beberapa pemimpin dunia. Hai, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Malaysia satu-satunya negara yang mendapatkan perhatian penuh, mendapatkan cinta dari negara Iran. Dengan kebaikan-kebaikan Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir Mohamad, jasa-jasa Tun Mahathir Mohamad sampai saat ini masih membekas. Dan disambung lagi dengan ketegasan PMX Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di saat negara-negara lainnya pening pasal jalur Selat Hormuz, Malaysia diberikan kemudahan, bahkan Iran memberikan Malaysia tol gratis. Kapal milik Malaysia dibenarkan melalui perairan Selat Hormuz tanpa dikenakan sebarang bayaran tol sekaligus memberi jaminan laluan selamat di tengah ketegangan di rantau Asia Barat. Duta Besar Iran ke Malaysia, Waliullah Muhammadi Nasrabadi berkata, Tehran telah dimaklumkan mengenai 7 kapal Malaysia yang berada di Teluk Parsi dan berhasrat untuk melalui laluan strategik itu. Memetik laporan New Straits Times yang disiarkan pada Selasa, Waliullah turut menyatakan pihak Iran telah dimaklumkan oleh Kementerian Luar Malaysia mengenai beberapa kapal Malaysia yang ingin melalui Teluk Parsi. Pada masa sama, beliau turut memberi jaminan tidak akan berlaku sebarang masalah kerana Malaysia dianggap sebagai negara sahabat. Pada Sabtu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan 7 kapal tangki Malaysia sedang menunggu kebenaran dan tempoh laluan selamat untuk meneruskan perjalanan. Kapal berkenaan melibatkan 3 milik Petronas, 2 milik MISC Berhad serta masing-masing 1 milik Sapura Energy dan Shapadu Corporation Sendirian Berhad. Dalam pada itu, Waliullah menegaskan Selat Hormuz tidak ditutup sepenuhnya, sebaliknya hanya dikenakan sekatan terpilih terhadap negara yang terlibat atau menyokong serangan terhadap Iran. Terdahulu, media melaporkan dakwaan bahawa pihak tentera Iran mewujudkan pusat pungutan tol di selat itu dengan bayaran mencecah $2 juta Amerika atau 8.04 juta ringgit, namun perkara tersebut tidak disahkan secara rasmi oleh Tehran. Dengan penayangan media televisi internasional ini bukan ditunjukkan kepada dunia agar memuji Malaysia. Bukan, tapi Malaysia memberikan informasi macam ini kepada masyarakatnya agar masyarakatnya itu lebih cerdas dan juga lebih sangat bersyukur. Karena hanya negara Malaysia yang mendapatkan keistimewaan macam ini, geng. Dan tanpa orang sadari dan tanpa Malaysia minta, dengan ketegasan Perdana Menteri Malaysia memutuskan hubungan perdagangan dengan Amerika, itu mendapatkan pujian dari orang luar. Mungkin ini yang orang tak tahu ya. Malaysia just walked out of its trade deal with the United States, not renegotiated, not paused. The trade minister's exact words were literally, it is not on hold, it is no longer there, it is null and void. And here's what makes this devastating for Washington. Malaysia is now paying a lower tariff than what they agreed to in the deal. They called America's bluff, they won, and every other country that signed a deal with Trump is watching.
I'm Ella Hasabel on YouTube. I have a PhD in computer science and I use data analysis to spot patterns in geopolitics and economics. Let me show you why Malaysia might be the first domino in the collapse of American trade leverage. Malaysia wasn't alone. Through 2025, Trump signed similar reciprocal trade frameworks with the UK, EU, China, Japan, South Korea, Indonesia, Philippines, Vietnam, Cambodia, Thailand, Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Bangladesh, and Switzerland. It's a lot of countries. Each deal followed the very same pattern: face crushing tariffs or renegotiate them down by giving Washington what it wants. Malaysia looked at the math. Under the deal, 19%. Without the deal, 10%. They chose the door. If you've been following Trump's attempts to get allies, including China, to help with the Iran situation, you'll recognize the same pattern. Every trade deal Trump signed was built on IEPA tariff threats. Countries faced rates of 47%, 50%, sometimes higher. They made painful concessions, market access, procurement rules, purchase commitments worth hundreds of billions to bring those specific numbers down. But IEPA is dead. The replacement Section 122 treats everyone the same regardless of whether they signed anything. Various sources identify exactly why more countries will follow. Two factors are pushing them towards the exit. First, the deals have lost their economic value after the US Supreme Court ruling. The European Union, Japan, South Korea, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, and India had accepted tariffs of 15 to 20% and offered significant concessions on market access, procurement, and regulations. But after the court struck down the reciprocal tariff policy, Washington imposed a uniform 10% tariff on all trading partners, meaning countries with trade deals now receive the same treatment as those without one. The preferential advantage promised by those agreements has therefore disappeared. Dengan pujian penganalisa dunia macam ini pun Malaysia tak besar kepala. Tapi Malaysia terus berjuang, dan juga bukan hanya media Amerika, media luar lainnya juga mengulas dengan benda-benda yang lain. Some breaking news that the Prime Minister of Malaysia just announced that they've done a huge deal with Iran. Specifically, Malaysian oil tankers and crew members will be allowed to leave through the Strait of Hormuz, becoming the first country to officially be allowed through. The Malaysian Prime Minister thanks the Iranian president, and then he said, quote, "We are now in the process of releasing the Malaysian oil tankers and the workers involved so that they can continue their journey home." But Malaysia seems to be one of the few countries that have actually been quite smart around this war. Malaysia has their own fuel and oil production company. Because of that, the Malaysian Prime Minister said, quote, "We are in a far better position," suggesting that his country is doing much better economically than most others because they have oil. Although he did say that food prices, quote, "will certainly rise," and the same goes for fertilizer and of course oil and gas. And so even though Malaysia is in a better position economically, they're still struggling a bit, like everyone in the world is now because of the war in Iran. But whatever this deal Malaysia and Iran have done, it definitely shows us something big. It shows us that Iran is prepared to work with countries. Whether those countries pay Iran money, agree to do trade deals with Iran or something like that. This does confirm that Iran is only targeting countries that are supporting the countries that are at war with them. Many other countries' cargo ships have passed through, whether it's Pakistan, Turkey, India or China. But Malaysia is now the first official country to be allowed free access to pass through the Strait of Hormuz with no problems at all. And so it's probably the start of something big, and the Strait of Hormuz is probably on its way to being opened. And that is good news. And it's not very often we get good news. So leave me a follow because I'm going to try and cover a bit more good news from now on. Sebaik-baiknya pemimpin mesti ada yang tak suka, mesti ada yang tak terima, mesti ada yang rasa iri dan juga sakit hati dengan kerja keras orang lain, seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia. Perjuangan minyak, kapal minyak lewat Selat Hormuz itu free tanpa tol dan diberikan laluan oleh Presiden Iran. Ada pula para balaun-balaun yang mengatakan itu pasal Malaysia bayar, katanya macam itu. Why? Ini Malaysia, bukan Konoha yang semuanya itu boleh dibeli, cuy. Geram saya. Kita lanjutkan dulu videonya.
Hanya dua negara di Asia bisa bertahan, first quarter of this Malaysia year, dan and China. earning growth almost tracking a 10 to 11% mark, surprise us on the upside, which means we need to give credit to the country and hence we upgraded it to neutral. The administration, you were saying, Rajiv, took some bold steps in cutting subsidies. Always controversial, always very sensitive, but they managed to do it and it was meaningful. How do they sell this to the population? So they offered cash for bikers, the two-wheelers guy, close to around 150 to 100 ringgit for four-wheelers guy, but for the two-wheelers it was close to 50 to 100 ringgit that was being offered as if you are on the lowest rate of the economy or person in the need. But what people also realize, this money which they are saving on subsidies, that is cut almost like 25% will go for the productive uses in economy, be it in the literacy, reskilling people, or the progressive wage policies which Malaysia is trying to take inspiration out from Singapore. So definitely we are seeing government is doing walk the talk. In almost 1.5 years into their job, they have passed some of the difficult policies and the reforms over there, be it in form of NETR, Energy Transition 1 or 2, NIMP, Madani Economy Budget, and most importantly, saying we will go ahead with the fiscal consolidation, but not sacrificing on a growth, where they still target to make Malaysia grow at a 5% mark. And the evidence of it, that whether perception is changing or not, look at ASEAN this year. We suffered 7 billion outflows in ASEAN equities. Malaysia also started on the low note with around close to 150, 160 million outflow in the first quarter, but second quarter, foreign investors are back with 200 odd million. And the other evidence is, myself traveling 3 weeks on the road, people are getting warmed up to Malaysia again and asking where they should invest now. But now you're saying foreign money is taking note of the fact that, hey, this could be a technology story, right? Not just chip packaging in Penang, but data centers as well and other infrastructure. Yes, it's a multi-theme story which is going on. Data center is the one which everyone is talking about. Penang has proven themselves as a tech hub overall. Besides that, we are seeing they are going into the EVs, they are going into the green energy overall, and now they are even talking about the solars too. So taking all these factors into account, foreign investors are seeing that there are now multiple sectors and ideas to play over there. And remember, Malaysia is also one of the big markets in market cap terms like Singapore. And we are seeing foreign investor taking some baby steps and put money, but still looking at a foreign ownership level, Martin, it's only 19%. Ya wajar ya kalau JP Morgan itu pelik, terkejut dengan Malaysia. Sebab Malaysia itu negara yang kecil. Kalau dibandingkan dengan negara Indonesia, jauh geng. Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam. Malaysia hanya mempunyai pendidikan dan juga ilmu, boleh berjaya sampai saat ini, membuat dunia itu terkejut. Sepatutnya itu Indonesia ya yang lebih ahli ya, sebab Indonesia ini semuanya ada, semuanya lengkap. Akan tetapi karena pendidikan kita tertinggal, jadi yang rakyatnya bukan disupport pemerintah, malahan pemerintah cari nama, tak mengetahui informasi dunia. Alhasil dikalahkan dengan Malaysia. Dan Perdana Menteri Malaysia yang saat ini berkunjung ke negara-negara lain termasuk di Indonesia itu bukan hanya silaturahmi, tapi mempertahankan ekonomi Malaysia. PMX baru selesai berjumpa Prabowo di Jakarta. PMX juga dah berhubung dengan beberapa pemimpin dunia seperti Perdana Menteri Pakistan, Menteri Luar Iran dan Tayyip Erdogan. Untuk apa PMX buat ini semua? Tidak lain dan tidak bukan untuk menurunkan harga minyak dunia. Iya. Guys, bila perang Iran meletus, kita saksikan minyak naik tinggi gila seluruh dunia. Sampai dekat Filipin pun sekarang minyak dah tak ada. Penduduk dia terpaksa pergi kerja jalan kaki. Yalah, seluruh dunia stesen minyak dah tak ada minyak dekat Filipin. Aku tak nak tengok orang lain. Aku tengok seorang je. Perdana Menteri Malaysia lah, pemimpin Malaysia kan. Kita nak tengok apa beliau buat. Adakah beliau akan lockdown negara yang akhirnya mengakibatkan ramai rakyat bunuh diri sebab tak ada kerja, tak ada duit dan sebagainya, ataupun beliau nak buat kenyataan dalam media hari-hari menggunakan PDF, ataupun beliau nak marah wartawan sebab buat live. Tapi rupanya benda yang jadi lain. Apa yang PMX buat? Taktik yang beliau buat ni lebih kurang sama macam taktik yang buat pada Palestin dulu. Maknanya Anwar Ibrahim pergi merantau ke seluruh negara untuk minta negara-negara dunia ini bersuara, terutamanya dalam pentas PBB untuk hentikan genosid kepada Palestin. Itu cerita Palestin, dan akhir kita dapat saksikan negara Argentina yang dulu pernah jadi sekutu kuat kepada Netanyahu, dan hari ini mereka pun menyokong Palestin. Sebab bukan atas nama isu agama, tapi
isu kemanusiaan. Benda ni aku nampak apa Pemex buat bila berlakunya perang kat Iran. Walaupun perang tu berlaku kat Iran tak ada kaitan dengan kita yang Asia ni, tapi ia akan terkesan disebabkan oleh kenaikan harga minyak. Jadi apa yang Pemex buat, kita boleh nampak dia pusing di seluruh dunia. Kita nampak baru-baru ni beliau pergi ke Indonesia. Dan best tu, beliau pergi ke Indonesia, tak ada pun gambar beliau main golf waktu COVID ke apa, tak ada. Maknanya beliau pergi walaupun negara dalam keadaan huru-hara, Enggak ada yang bawa beras, tak ada ya. mahal, beliau tak ada pun pergi ke luar negara berfoya-foya dengan pemimpin dunia untuk main golf. Tak ada. Apa beliau buat? Macam biasa, minta suara-suara negara ni supaya bersuara agar peperangan antara Iran dan Amerika, termasuklah setan Yahoo ni, dihentikan serta-merta. Amin. Supaya bukan hanya boleh menyelamatkan ekonomi Malaysia, malahan boleh menyelamatkan ekonomi dunia. Secara jujur aku cakap kan, bila aku tengok media sosial, cara orang komen, cara orang maki hamun, aku tak rasa kita bersedia dengan peperangan. Ada yang kata kita kena serang balik, kita kena perang. Aku tak rasa kita boleh perang. Mana ke tidak? Kita claim kita pejuang. Tapi bila minyak naik sikit, kita dah goyang, kita dah koyak. Pejuang ke macam tu? Betul tak? Jadi aku nampak ni apa Pemex buat. Dia cuba pusing satu dunia untuk minta suara dunia. Sebab bila dunia bersuara, maka diorang ni akan dengar. Sebab apa? Diorang akan suarakan juga dalam PBB dan sebagainya. Itu saja. Tak kisah aku nak kata Pemex claim ke apa. Daripada kau rasa orang itu boleh buat, boleh tolong negara, tapi tak buat tindakan apa, senyap je, lagi teruk. Lebih baik dia buat kerja and then dia claim. Betul tak? Masyarakat dunia, netizen negara seberang luar daripada Malaysia ni nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni pemimpin yang berjaya. Bayangkan hubungan diplomasi yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat dengan Iran menjadikan Malaysia ni salah satu negara yang dalam list kapal tangki minyak kapal Malaysia ni boleh lalu di Selat Hormuz. Kalau kita tengok hari ni tuan-tuan, media-media negara seberang kita, jiran kita, media-media Indonesia, netizen Indonesia, influencer di Indonesia kan, memuji Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bandingkan dengan pemimpin mereka. Malaysia mula langkah awal berdiplomasi, menghubungi pemimpin Iran ni untuk benarkan kapal kita untuk lalu di Selat Hormuz. Tapi Indonesia, pemimpin dia masih lagi gagal untuk menghubungi presiden ataupun pemimpin negara Iran. Kalau tengok netizen lah kan, duk bandingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya buat kapal Malaysia tu sendiri keluar. Tu kejayaan negara kita tuan-tuan. Kita tengok Thailand apa jadi, Filipin apa jadi, kita tengok negara-negara jiran kita tuan-tuan apa jadi. Malaysia salah satu negara dalam dunia yang dibenarkan oleh Iran untuk melalui Selat Hormuz. Kalau benda ni tak kira hang bukan penyokong Anwar Ibrahim, hang penyokong pembangkang sekalipun, kita kena kata ini kejayaan negara. Ini kejayaan negara. Kalau kapal kita masih lagi tersangkut, tak dibenarkan lalu kan, stok bekalan minyak terputus, bukan walanonnya kena, walaun, wala macam-macam, waladet, walanusi, segala tu nenek wala kena. Ini adalah kejayaan negara kan. Harga minyak turun, naik, itu lain kira tuan-tuan. Janji stok bekalan minyak kita tak terputus kan. Maksudnya industri kita, segala sektor dalam negara kita ada jaminan bahawa stok bekalan minyak sentiasa ada. Tak kira siapa tuan-tuan kan. Kalau tengok netizen Indonesia ni mulalah memuji Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu diplomatik, kejayaan negara. Bukan kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim saja, tapi kejayaan negara, mendapat perhatian dunia kan. Tak apalah pembangkang nak kata gagal, tak apalah gagal kat mereka kan. Tapi bagi kita, bagi orang lain yang tengok, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni salah seorang pemimpin yang keterhadapan untuk selesaikan masalah ni. Dan Malaysia salah satu negara yang mendapat dapat kebenaran, dapat green light daripada negara Iran untuk lalu di Selat Hormuz tu, kapal-kapal Malaysia. Kejayaan lah. Baik geng, di sini saya akan bercerita sikit aja ya. Saya sebagai orang Indonesia, bukan saya mengagung-agungkan Malaysia, bukan saya memuji-muji Malaysia, tapi kami menceritakan di media sosial sesuai dengan fakta.
Meskipun kami orang biasa, tapi kami tak nak berbohong karena itu dosa. Jadi apa yang kita dapat, informasi yang kita dapat baik buruk, ya asalkan itu jujur, baik dan benar, kita pasti akan menayangkan. Dan kita tahu resikonya itu mesti ada yang koyak. Dan saya membanding-bandingkan dengan antara ketegasan Perdana Menteri Malaysia dan pemimpin kita, Presiden Indonesia. Bukan saya selalu membandingkan mana yang lebih unggul, tapi ini adalah sebuah fakta yang boleh dilihat dengan mata lewat handphone genggam kita, agar kita boleh belajar dengan negara jiran kita. Sebetulnya itu bukan perbandingan, tapi sebuah pelajaran agar kita boleh maju bersama. Tengok dengan negara jiran kita, Malaysia. Di saat kita kesusahan, Malaysia bantu. Di saat rakyat kita kelaparan, Malaysia bantu. Di saat rakyat kita kekurangan pekerjaan, Malaysia bagi peluang. Kurang baik apa negara jiran kita ini, Malaysia, geng. Dan juga apa salahnya kita ini berdamai, tak payah bergaduh-gaduh dalam dunia media sosial. Apabila yang korang tengok itu kurang menarik ataupun kurang bagus menurut korang, dah tak payah ditengok, daripada hati korang nanti jadi hitam. Itu saran saya, geng, ya. Jauhkan pergaduhan entah di media sosial ataupun dunia maya. Malu, kita dah tua, dah nak anak cucu, ada yang dan ramai lagi, ya. Dan kita ini menjadi sorotan dunia karena ketegasan Perdana Menteri Malaysia, nama Indonesia juga ikut naik. Terima kasih Malaysia, dan terima kasih seluruh orang-orang Malaysia yang telah membuka lapangan pekerjaan untuk orang Indonesia, dan terima kasih bantuan-bantuan yang diterima oleh orang-orang yang tepat di Indonesia. Semoga kita semua, dua negara ini maju bersama, bukan lagi menuju negara berkembang, tapi menjadi negara maju. Amin amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan dalam semua video yang saya tayangkan ini, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya sebagai Zainal Satori, orang Indonesia, mewakili satu keluarga sekaligus seluruh rakyat Indonesia, meminta maaf apabila ada salah yang disengaja ataupun yang tak tersengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.